Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Mphote re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgaseng eno, baitseanape ba tsa sepolotiki ba tlhalosa ka ga dikgwetlho tsa ga jaana tse di lebaganeng le koko la Umkhonto weSizwe. Barutwana ba le barataro ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya bese ya sekolo le terena kwa Middleburg kwa porofenseng ya Mpumalanga ba tlhotse ba fitlhilwe. Dumela mogaetsho. Bangwe ba ba sekaseki ba dipolotiki ba re lekoko la Umkhonto weSizwe le patelesega go nna le tsamaiso e farologaneng le ya makoko a mangwe a setseng a tsepame ka ntlha fa lekoko le ise le nne le makala a tsamaiso a tlhophilweng go ya ka tsela ya demokrasi. Se ke jaaka go belaelwa fa go na le ketsaetsego ya tsamaiso mo lekokong, malatsi a le mmalwa fela le sena go belesetsa ditokololo di ka nna 20 tsa palamente. A re ga go ope yo o tsholwang a itse dilo tsotlhe. Re tlile go ba ruta gore Umkhonto e kaya eng le gore goreng ba tshwanetse go e voutela. Moporesidente wa maloba Jacob Zuma o ne ka Sedimonthole a le 16 ngogola a tlhola se a neng a dumela gore ke tlhopho e nngwe go maAforika Borwa pele ga ditlhopho kakaretso tse di neng di solofetse go nna tse di gagametseng go gaisa fa e sale ka motsi wa demokrasi. Le mororo lekoko le ne la tlhatloga go nna la boraro ka bogolo la sepolotiki mo nageng. Leeto la lona le ntse la aparetswe ke ditiragalo tse di ka nnang matshosetsi go tsepamo le tswelelopele ya lona. Lekoko le ntse le tsena le go tswa kwa kgotlatshekelo. Sa ntlha e nnile go belesediwa go go neng ga phasaladiwa thata ga Jabulani Khumalo yo a tlhamileng lekoko le go kubiwa gabedi ga mokwaledi kakaretso Arthur Zwane. Mme jaanong go tsentswe ba palamente ba le 18 kwa kokoano bosetšhaba mo boemong jwa ba ikanisitsweng dikgwedi di le 6 tse di fetileng e leng kgato e lekoko le sa iboneng e le kgang e kalo ka ntlha ya fa le re ditokololo tse di beleseditsweng di tlhaloganya kgato eno sentle. There mustn't be a misconception that we are not stable or whatever the case may be. No, we've taken this issue of the list very seriously. The members and the comrades who were sworn in, it was communicated to them. They did receive letters. So it cannot be something of some sort of an epiphany that we just decide, to just remove people. That's not true. That's a wrong perception to leave. Mosekasiki wa dipolotiki a re mokgwa ono wa go tsewa ga dikgato o tshwanetse go tswelela mo lekokong le ga jaana le dirang ka makala a nakwana. It should not be surprising that there is constant change of personnel in the MK party. It is so because we should not expect them to operate like other political parties. They are a party that is still building up. They are a party that do not have established constitutional structures. And that is why decisions that are taken would mostly surprise many people. Ntlha e botlhokwa ke gore tlhaelo eno ya tsepamo e tlile go ama jang lekoko ga mmogo le kgolagano ya lona le batlhophi. Ndo o tsebisa gore mofuta ono wa ditshwetso o na le kgonagalo ya go baka go sa tsepameng mo lekokong leno le lešwa la sepolotiki mme se ka nna matshosetsi le go nyemisa baagi moko gore ba leeme nokeng kgotsa go inyalana le lona. An ordinary voter of the MK party might start to think twice about voting for this party. The actions that are being taken by the leadership of the MK party has a potential to discourage a voter to vote for this party. It also has a potential to discourage ordinary citizens to join this party because what we see now is instability, is ill treatment of individuals, and these people are being replaced by those who did not play any role in the election period. Le go fitlha gompieno lekoko la MK ga le ise le itse se gore le tlile go tshwara leng conference ya go tlhopha makala a leruri.
lekoko la ANC mo kgaolong ya Johannesburg la re le logile maano a tla kgontshang meeramogolo wa Johannesburg Kabelo Gwamanda go suta mo maemong a gagwe. O tla leboga tiro fela fa dipuisano le makoko a mangwe tsa go ikamaganya le puso ya selegae ya tshwaraganelo mo masepaleng wa Johannesburg di konoseditswe. Gwamanda o tlhophilwe jaaka meyara ka tirisano mmogo ya makoko a ANC, EFF le a mangwe a potlana morago ga meyara wa maloba wa lekoko la Democratic Alliance Ngaka Mpho Phalatse a sena go ntshiwa ka voutu ya go tlhoka boikanyego. Masepala mogolo wa Johannesburg o ka nne wa nna le meyara o montsho mo bogautshwaneng mme seo se tla ikaega ka ditherisano le makoko a mangwe a sepolotiki a etsa Action SA. Lekoko la boraro le legolo mo masepaleng mogolo le ka nne la ikamanya le GLU e teletsweng pele ke ANC fa fela ntlhopheng wa Action SA a ka neelwa a maemo a bobusa kgotla. Se se latela moraga gore lekoko le ikuele go mekgatlho ya baagi gore Gwamanda a ntshiwe mo maemong. Go begwa fa tuelo ya motlakase wa prepaid ya diranta di le 200 le tlhokego ya thebolelo ya ditirelo e le motheo wa boikuelo jwa gore Gwamanda a emele kwa thoko. Kabelo Gwamanda has failed dismally in his role as the executive mayor. Up to date, there is no service delivery being rendered to the residents. No bylaw implementation has been done. We've been very vocal and outright about things that are going wrong during his tenure as Action SA. One would recall when he first took over in office, we all saw the Guest Street explosion in Lillian Way. And when residents were looking up to him for answers, for assurance that nothing of that sort will occur on other parts of the city, he was quiet. Le mororo isa go ya ga Gwamanda e lebega e le letobo. Ditherisano gare ga ANC le Action SA di tsweletse pele. ANC batla gore lekoko le le nang le palo e ntsi ya ditilo e nne lone le tsayang maemo a bomeyara. Mme seo se ka dira gore monnasetilo wa lekoko wa Sidika Dada Morero a tswe mo maemong a gagwe a botokololo jwa komiti ya meyara go kokomala a bomeyara. The current executive mayor, we have worked well with him as the African National Congress and his party. They are still part of the government of local unity. They are even part of the government of national unity. So, of course, the new mayor will be able to see how best do we give him a particular responsibility to assist us moving forward. So I don't think he will be worse off. He assisted us when we requested that, look, let's have a minority mayor, and he availed himself, and it's fair that we also recognize that fact, So he will not be on the street. Ga Action SA tla kopana go sekaseka kgonagalo ya go ikamanya le puso ya motlhakanelo ya selegae e teletsweng pele ke ANC. IFP e ikamantse le GLU mo Johannesburg mo molekgotla wa lekoko Mlungisi Mabazo a thapilweng jaaka tokololo ya komiti ya meyara. Barutwana ba le barataro ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya bese ya bana ba sekolo le terene ya dithoto ka fa ntle ga toropo ya Middelburg kwa porofense ya Mpumalanga ba tlhotse ba bolokilwe. Matshwititshwiti a akaretsang baagi, barutwana ba malapa le ditsala a na thologetse phitlho e go neelana ka tlotlo ya bofelo. Bangwe ba baagi ba kaile fa e ka bo le bogologolo go agile borogo kwa godimo mo makopanelong a tsela le seporo sa terene gore go kgone go thibelwa dikotsi mo nakong e tlang. Selelo se se tlhabang pelo se ne se utlwagala kwa holong ya baagi ya Sekhululiwe ka nako ya tirelo phitlho ya mogosi wa batswasetlhabelo ba kotsi ya bese. Go laelana le bana ba bone e nnile maitemogelo a utlwisang botlhoko. Ga se ba masika fela ba ba amilweng ke tiragalo e setlhogo eno. Barutwana ka bone ba sekolo sa Morelig ba santse ba amilwe thata ke tiragalo eno. I feel very sad. I feel like I'm dreaming because we always pass there and we use the same transport. And Dusne was my friend. She used to stay behind me and she used to talk secrets.
I feel very sad because Dimpo and Ntlentle were our classmates and we were very close. Baagi ba re puso e tlhoka go dira ka natla go sireletsa matshelo a bone. Ngendlela kwenzeke ngakhona. We are very heartbroken with what happened. This is something that we have always observed, especially with small vehicles, that one day this will happen. Now we are very sad because this could have been avoided if a bridge was built, because a train does not share the road with vehicles. This has really hurt us. We ask that government prioritize our safety. I feel sad about what happened to the learners of Morelech, especially because they died a few meters away from home. I feel sad for the parents that were called to come identify their children when they thought their children are safe because they use the scholar transport. Tonakgolo ya Mpumalanga Mandla Ndlovu o boleletse Bataphitlhong gore dipatlisiso tse di tseneletseng tsa kotsi eo di tlile go diragadiwa. We promised the residents and parents that we will investigate the reasons behind this incident until the end. Baagi ba ikuetse mo pusong gore e baagele sekolo kwa motseng wa bone go fokotsa sekgala se bana ba se tsayang go ya sekolong, mme puso yona e ikuetse go bakgweetsi go obamela melao ya tsela. Fa re tswela pele, molemi wa moša yo o santseng a thuthuga wa merogo le maungo a sa tlwaelegang wa kwa Bloemfontein kwa porofenseng ya Free State o solofela go gapa maikutlo a dimaraka tsa boditšhabatšhaba ka dikuno tsa gagwe tse e seng tsa metlheng. Lindiwe Moroka o lema ka merogo, maungo, dinotshi le melemo ya tlhago herbs tse dingwe tsa tsona di benyang ka mebala e gogelang e seng ya tsona ya tlhago. Lekala le le kgethegileng la sepodisi la di-Hawks la re dipatlisiso mabapi le go pulolwa ga mokwa wa dibetsa mo kampeng e go belaelwang e le ikatiso sa sesole e se ka fa molaong mo polaseng nngwe kwa Modimolle kwa porofenseng ya Limpopo di tsweletse. Se letsatsi morago ga letsholo phuruphutso le le upulotse mokwa wa dibetsa le matlhatlhelwa morago ga go longwa tsebe ka ga ikatiso e neng e belaetsa. Lekoko la PAC ke lengwe la ao a sepolotiki ao a setseng a ntshitse ka tlhaa go supa go tlhojwa boroko ke kupulolo e. Dipatlisiso tsa nakwana tsa di-Hawks di senotse gore ditlhobolo tse di gapilweng kwa polasing kwa Modimolle tse di akaretsang dithunya tse di mo molaong di kwadisitswe kwa KwaZulu-Natal le gore ga go a latelwa molao fa di ne di tseelwa kwa Limpopo. Di-Hawks di tlhagisitse gore dithunya tseno di ne di sa sireletsega fa di ne di bonwa kwa polasing. We received a tip-off from the community member that there is a suspicious firearm training in Modimolle. Where we went that side, we found that indeed there were people who were training. We searched the area as we were in possession of search warrant. We found that those people were having firearms, being rifles, pistol and ammunition, and we ended up seizing those firearms. Tiragalo eno e tla fela morago gore go senolwe kampa e go belaelwang fa ele ya sesole kwa White River kwa Mpumalanga. Go tshwerwe baagi ba le 95 ba kwa Libya kwa kampeng eno. Lekoko la Pan Africanist Congress le tlotlomaditse sepodisi ka tsibogo ya sone ya potlako go tswala kampa. PAC e ikwetse gape go mafapha a tlhabololo ya lefatshe le metse magae ga mmogo le sepodisi gore ba batlisise le go phutlhamisa dikampa tsa mofuta ono go ralala naga. We are calling upon the Minister of Police and the Minister of Land to collaborate in this particular matter, because we cannot undermine this thing, because it touches also the emotional well-being of the African people. So we cannot necessarily undermine that. That's why we are saying this must be investigated thoroughly. Operation need to be carried successfully, so that those who are found operating or carrying these illegal military camps, they must be charged and they must lose the ownership of their land. PAC ya re itlile go kwalela tona ya lefapha la tlhabololo ya lefatshe le metse magae Mzwanele Nyontso yo gape e leng presidente ya lekoko leno gore a tsaya dikgato kgatlhanong le beng ba dipolase tse di sa dirisiweng.
Mokgwebi wa toropo ya Kimberley o buletse bagwebi bao ba santseng ba ikaga ba basadi dikgoro ka go ba neela tšhono ya go bapatsa dikgwebo tsa bona le go arogana diphitlhelelo tsa bona. Se ka maitlhomo a go keteka kgwedi e kgethegileng ya basadi ya Phatwe. Nngwe ya dikgangkgolo tse go builweng thata ka tsona mo bekeng eno ke ya ga Paseka Motsweneng, yo itsegeng jaaka Mboro. Fa ne a tlhagelela kwa kgotlatshekelo a lebanwe ke ditatofatso tsa go thopa ka dikgoka, keteko le go tshwara sethunya se se seng ka fa molaong. O nnile kwa setlhoeng sa dikgang bekeng eno morago ga kgatiso ya mafaratlhatlha mo a tlhagelelang le bangwe ba ba latofadiwa ba tsena ka dikgoka le go dira matshosetsi ya go tlhasela kwa sekolong sa primary sa Katlehong. Morago ga tiragalo e kgadilweng thata e, kereke ya gagwe ya Incredible Ministries e ne ya jewa ka molelo. Letsatsi le simolotse e le le edileng kwa sekolong se se potlana sa Matshediso, mme mo nakong e khutshwane dilo di ne tsa fetoga go nna maswe. Mo tshokologong sekolo se ne sa aparetswe ke letshogo mo barutwana ba neng ba batla mafelo a tshireletsego fa Paseka Motsweneng yo a itsegeng jaaka Mboro a na boloditse ntwa. Tiragalo e simolotse fa Mboro ga mmogo le ngwana wa gagwe le motlhokomedi ba ne ba itelekela kwa sekolong. Bobedi bo ne bo akgadi sa bolefa yo mongwe a na tshotse tlhobolo. Go begwa fa Motsweneng a ne a tlile go ntsha ka dikgoka ditlogolo tsa gagwe kwa sekolong jaaka go ne go tsogile e matlhomahibidu magareng ga morwawe le mmemogolo wa bana yo e le morutabana teng kwa sekolong te bang le tshiamelo ya go tlhokomela bana. Go latela letsatsi le le tletseng drama le le latelang le lona le ne la aparelwa ke matlhotlhapelo. Se ke jaaka baagi le barutwana ba ne ba fisa lore kereke ya Mboro. Bao ba neng ba le kwa lefelong la ditiragalo ba ne ba bolelela ba dikgang tsa SABC gore ba gakgamadiwa ke mokgwa Mboro a itshwereng ka teng mme ba batla gore a ntshiwe mo lefelong la bone. Not the first time It is not the first time this is happening. Also in the Val, they experienced more or less the same thing. As a school child, I'm saying what happened here was right. Mapodisi a kgadile go fisiwa ga kereke le go ikana gore ba tla tshwara babelaelwa. To believe here this crime was committed or the incident happened, and there are some of the community, those who can share light and will be in a position to can link up with the witnesses. Khabagare kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Palm Ridge e ne tletse T fa Mboro le balatofatswa nae ba tlhagelela. Ba lebaganwe ke ditatofatso di le mmalwa. Kgetse e sutiseditswe go la botlhano o tlang. Thank you. This matter has been remanded until the 16th day of August for bail information. Accused number 1, 2, and 3 in custody. No bail at this particular stage. Moeledi wa gagwe Advocate Solomon Shibase o boleletse babega dikgang gore moelelo wa gagwe mo maemong a siameng. I just wanted to confirm what the magistrate was saying, and then that's all he was telling me. Nothing much, nothing more, nothing less. You know, when you're arrested, obviously you're not going to feel comfortable. Go lebega kgang eno ile kgakala le go khutla. Kgetse e boela kwa kgotlatshekelo beke e tlang go go solofetsweng dintlha ka ga tiriso dikgoka ya moreri ono di tla tlhagelelang gone. Re lebogela go nna teng ga gago le rona mo kgasong e. Gakologelwa go gape mogedi gore dikgang tsa rona o ka di bona mo mafaratlhatlheng a YouTube, X, Facebook le WhatsApp. Dine di le kalo tse di latelang ke tsa loleme la Sepedi ka moso maitseboa ura borataro gona mo kanaleng e a nne boroko.